Ochina. Bacha. I was sorry fee. Bacha. Believers Worship Center. Okay, Bruno Beso. Bacha Kenya say jumem teacher nkwanta. To be a person be supportive. At least been mubana. Me Bacha, young brother Kwajon Kansan Lewe. Young brother or the Sheba, young sister or the Sheba Priscilla, Unyame ba Betty, any Philadelphia and to phone be. Okay, and they be supportive. Bacha. You who pass what best right. Now when Chebi had been mad of phone and Kratubio. Bacha me da say auntie mecha we tea for no ahwefo nyina na ma champa pastor Steven Adom Chedia nene ho the voice of God Allah enemy ankasa me manager so wa hene wa brempon ahene pankasa pacho hima ba Esther say wadaro ma me du ha me nchia o manager me jene so do Esther said your friend me oh hene ni pacho ye chia auntie Esther so ne Philadelphia asafo manyina Sompa FM ne Sompa TV etifo ne ahwefo nyina yes you why dear yes we chia obia ye papa Steven Adom Chedia the voice of God papa we me chia o kwansoro nkoso maboko enso nyahwe me baate me heda abefie na me ba de dada de ni nyina to the cover of $2 billion and I me ba beji na erade nhira wate na onkoso ama adom no enwosra no enye kese amen ene ye jamo kwan yo pacho ye dama jo ebushafo na ye nua ba na aja kimi pacho anwuma a wutie me feso ade no e anwuma na ye me de papa na minim so ye nua na se wo ye anwuma ni nyina ye kama enti baabi a obenya bibia na wajibi wabɔ no kam wo mpaya wo de abɔ na aye kama enti ye beto aye dwumadi no eso ebushafo obi anfa ne Bible na ye ba be bon komo ye betete ma na ya kasa kire me ma mi se na wotwe a etwam kwasi ada no me koya asori ewo nketia kokoben Assemblies of God ane koya asori ho na de kokasa ho no ye pese ete ho kakra na wonso a wanya kwanya no ye ne woche ye ba be hwe purpose of marriage ne de ntia wonyame hyeda ya awade edos emumiensa ena me ne wo ba be di ho nkomo yi procreation redemption and a companionship na brofa kakraka ya me kan na procreation na tekira ne se ye betoa onyankopon na bode ne so aware de nti onyame ya aware ne ehun hihye ne bi no ye betoa onyame abode ne so na kyese ye bewale ye bewo na ya toa abode ne so de toso mienu companionship yebedi ye ho nkomo ye bewo ye man kwa beware ama o mafrifie ebeka menimi kunku a ne atrase adidi ye ho nkomo na redemption yesa ya wade awie no ye nkwagye nso etimi egina ensei na ye ma ye bewom ye tumi atete wonom ewo Kristo mu ebusuafo eni so ade hu wenum bi ena onyame de ya awade ma ye na awade bia fapem eni asafu Yehowa awade bia fapem eni asafu Yehowa ntise wuyi asafu Yehowa fra awade mu a awade ni nyina so biem foundation no ni Kristo ntise Kristo fra awade mu a awade ni wobiem nyansa mfiti ase ni Yehowa suro ntise yede Kristo ware a wobeti ase se Bible say mama ma owia enkoto mebufuo so enti se mekun ya me bone a ese me hunu se mekun oyi woni pa oyi obofo enti ono so obetimi afom enti Kristo nti ese se me de ne mfom so eche no awade Kristo ye fapem no ebi no na se ye beto obo ade enso abode so na procreation no a eyi onyame ani so ade hu na bamu a ye beda ese me ni meku ye hyiam na ye da na ye timi awo eti se sa kwan ni susi wo ba hye kwadre nika na wo ye se cross madenchem na ne kuntumi ne na ena mabufuo bi ntia na wo mo nyame atiri mu po no entimi mmam na obi babu sase edien ene emma sa eniema nyina no entimi ma asama komo ayedie ye nyina so ni bi Genesis 2:24 and as Ephesians 5:31 32 ubetimi ahude me yekekan wasem ho edien na emma onyame ani so ade hu yi ma de di kan bitterness yaudie awade bia yaudie wo mu no awade ni timi nyini
me pa chaw pa se wo ba bi wo ho a oni ni kwa ware 30 years bone a wo ye no free 30 years ni na no busa na wo kai yawdie bitterness enema nketenkete ena waye mi sei ena waye mi sei awade no wonya ware a wo ba anyi ya machio enya niema bia na yedi akire na se Kristo wa wade no di a ensese yawdie timi bam fa ne bone eche no fa wuku bone eche no papa fa wo yire bone eche no na muntumi nware na wonyame atiri mu po emrem de atoso mienu kwasiebuo oba yade ni ku ni mo ho hye na wodi sie yebu bebi se oba chadwaye a woye ne huye na asesa oba chadwaye a woka ni sika ni kunu hunu ba ma ne pe wiase mu ne manyina obetia nkola ni school fees obeto school atade obebo akohoma oba ni so ye adwuma wode ne yeden shadwaye no amani ne bra age proto amani na kura ase na wo si dan oba be na wo wu a aya ni kunya kokuduro ekobusebusa ne niema wagya ho ne abusuane niema enso be manya wo se twom yade ko sha fridge ma ye ni na woche na oba ni nua ba be ma ne nam snack o mo ko hesika ija no ho banknote obema ekope besia o si enne de me yire ni me mabedie obema kasa oba nso de nie enne de me ni me mabedie we yi be ma na tinche Eman Nkomo bi nie ye papa ne kura se wo ye cashew amaye na se woni ho a me ne nkoda na fa da be na wo su bewuo okuye wi na oku nso afa wo de okuye wi kwase abuo wo ba wo bi pa ne ku tempenten kwa oma no oba ne so onum de wahunu bema bi wo abayi uyama mani bie no onu so nya bia obeka cho so ne ntira papai unentira so so nka ne tete be shit kafe no okofa koda enu ti uka inji asai ka ni sibo so onso ba na obi so so ma emme bi tumi no aduani di pepa wo dromu butu no ni ku ba ene emunye sunu wa wo fufu adi o ma ni ku oba bi a wo ti se bia se nye ba ye dia minuma de kro timi tija wukum ebi ni wo papa na ntumi amako homa ti wa noa na o madi eye de enye kwasebu emma onyame tiri mu pommem e wa wadie mu tieniye pa awade bi ebe yi Kristo asi nchen no awade no aye tontoro wa eye to bibianim de toso miensa aswoden disobedience ukun se nkwa ha ose meko afe motu mako miensa baby ambako tena kokonsa ensam keka efficaciem ofriwe dem no apie wode ntoma bonimu ene wakoto doko adi na nsawo na ne dross waka hye ne trum se kami adoko en tronko a chinchim hye na se o and what create problem ema bema no eti bema no de yakona age so di ni tu otena wa emwa asodin bema so ne yire kasa kire no bra wadamfu ya do ho aboni oso froko no ha ne yire na diane abesi na nim a oba bedi na damfu Mustafa di motor abesi o osai ko jama ne yire se didi wi oso me kwaba any 5 minutes na ne yire phone bele no afa hello sister una ukunu wase bilaji wapana ni sada duane mu okwa ebe me ntrima dwa mienu se watamelo aswoden wo papi o ye setie no onya bibi kwasem e wo bible papa Elimelech ne ne yire maame na wo me atu akotena Moab asase so wo me de wo mama mienu ma lo ni kelon wo makọ wale opani root papa Elimelech ewu efiedu achi ne mane mienu nyina ewu mema no ema ne kunafo no na wo mi se mekomi krum o mi se no beko opedu kwan wa fe na fiafo ho wasan maame ne se root san na de medro nya fe na me be wo na wa wale o se nhyame se mensan unyame be mi nyame na baabi ewu be wuo maame ne hu se ware ataso no na o ye din bible so mkodu krom ni etwa buro asew ne se kwa ha na kodi birthday osutie root anyia no debi
wo ba no de abroni bia bafie na se ne se papa no ma wo broni da koyi na afo ntoma root anyi ano osetie wo koyi ntoma na papa na boasa ware no waya mamle no wale root kwa wo ya wakwa wo obed kwa wo ya wakwa wo jesse kwa wo ya wakwa wo david na yesu kristo nam lai num apie osetie kama ene root wa ye Moabite amama mu ni no uko Israel wa fashe bi friend shivot ye hye ne de ahye na nimunyam ti sen kama betra so amema bobra papa bi ne de ohene ni streets ne de dia toso osetie kama Petro say ya adwuma na adwuma mu nyina ye nya hwe nanso wonu masem ni ti ye begu asewu no ogu yo se kwan kɔ de hodo no obuma pata no masewu ne ya tete osetie okrene ne bubu baba odifo ne se mami nsuo nom oye so okosi afa atatere ka ho wose onu adifo no wawu wode ka em ye de ne makure kosi ka no na de wo fie ndie me ne me ekodi awu ose di kan ye de makye wo bible so koye baaye no wose kofemfem ankure hunu enwono yema em wo ton de kotuatua no waka o setie obedience. God bless you Sunamite woman was a papa me hunu so odifo ya otwam ye nyame sofo yenye dan yemfa mpadua yemfa kanedua nsim wa manif ha obeda 1 2 3 no busa gahazi ma media ne be yama no was wonipa wo fra ma me ne baaye was afida sese wo be ye wo ba atu ebem o seti wo baaye waso odi o tom je wo seti na wo nyame be ye wadoye my God abafo twama ko Sodom omko papa Abraham fie ko didiye womu di nkomo Abraham se Sarah osimi wura osi fansuo fanchiwe chiwodwa ma ba fane ye duane brom wanya no me aka meka so ye hwehwani mu wonim no wai na Bible se wodidi me ye no osi afida sese Sarah be ye wo ba etu o seti. You are so ten. And I'm for who fay, who could do for one pow coco. Once an unfont to about 1 for 7 so ye do. What go out your empower thing? A crew can hide in our joint be. No one son. So never no son or bar, one more will jammy a charcoal. No, what they Bukumusa. Police for no more central no see bibia nyom fese mi kokko ma na boko abusiafo na wada he wabeche wo bema wo so se na wada no obrobo Instagram wafunu nyina aye huropo anu na yinka no wanu na yinka woni kapre wagina wutiri ti sale bela broni wa uchema wo shati gukon woni tazi wanu etofisia aswo den na Abraham paso esi na me hosdale me Pia Ada in court abusiafo maledi ko say ya onyame atire mu po beba mu a je wadwuma ye you asuti ye tetemba e kasa kire ye ma ni se champion yakopo sha we to ayasamo I say to we dem atete ho ndia so mama why ade and o topic e de say ya nhye bebi bo mu amfa ntra ya ware ase a na ya ne ankasa no ye asodin afo sof mame ye no kre wonyankopon na o hyehye aware na morade so na aware ebaaye won na odi ayire ema Adam na ne yake nyina ne se ne ekoto TV a ye de besiwo na krata bi da ho ye fere se manual wonyankopon so edi aware eba wiase no wode manual eto ho eno ni ye Bible eno nti so koti wonyankopon asem a wode ato aware ho a sense of mama na wo chiechire mu no waware no enye yie da biara da fi se wonyankopon ameya tiase se wo ba koye bema no se so boafo na nemi bisa ne se minu aba no krese wo wawade na ya wokoye no wo ye bema ne se so boafo ana wo ye bedi wa so ye bedi wa de a ene na asemo ya ye kan se wo di tu ho fo efi se wo ye bedi wa da che wone wo ma ene wo kunu no nyina abrabo bie no wano ya mo ba bebo eno nti ne ye kan se ye wo kunu no futufo
adwuma ya wo aware mu ne ebi no ubetu ukufo na wanso otu nwofo na be ekwan ya monam so ya mo bobra no wonyankopon wo muntina esimu yie na mo so wonyankopon asem to nkyɛn na wo se wo de wu muade wo de wonya se so boafo emu wuntia futuo aso de pese minkuminya enu kwa na pese wo de kuta awade na se a ene ne meka cho ne se emwa ene bie mu so ade ba ko ne se awade ni ehyemu kna ene enna we are where the crown put up permanent me no one now what then you go no say wedding no na enya wedding consummation of marriage enu no say oni wo kru etie na wotimu den the way you wotin no computer and na wodi nsem nyina ehyemu ene do mo ntwo be mo wonyini wo mo de hye yetirim computer no na wo musua be ma no yahwe no atwo woni tirim chese anadwo akwakwada bitterness no amansa besabi woni atenka kra ma okru no okunu kwa ya ohunu ko ohunu se due bia ya wonu ne da enti no mie mu mane ne nye bibia ebi nso na Yesu na nka wo ba be wonu o enhyira bebi na nka ba be wonu sa na dweno no Nyankopon de eba no ema enso aso dinti pese minkum nya na ti mo dinti no wonu okru no ana empreme bre ne ya na ye kan se wo ba ya wo pese wo de agina no eso nya odo ma wukro busuafo odo se ne Jesu Kristo na ya Yesu ano wo odo eni se woni odo a enye ade se awade na ebetime agina so wo ya sacrifice wo do wo bo for de ma ware na be ma nso so no sa na so mema ebedodo na mu ma wohini dodo no afo mo ye no nya hwe omo bu abontenso no eche wo mo ye no se ne obeje wa ya ase akwada so kono ma bia ya se be wo ye panni me kase mu no na so bu wo di bu no na ye ne de wo mu ne sa na ne ye kanya ne se eye reciprocal wo de mam na so me de mam wo bu mia na me so me hia minimu kra na me hia na me so me bu bi enti emama mamu ye no mu animu tia anase mamu mu bofia efi se sa wo ye sa no enhira pa ema sa no oba so no wo mu ko so enhira ema wo yakopon ade wo chie ni disobedience ade ya wo chie ni pesami nkuminya ade ya wo chie ni se wo ya ade de ama wo nko awo ho ena no hin ni kan wo se bema na wudi a na japade ko akopre na bema ben kopre oba ekaba dabi o yeso de tembia ne adwene ye ne ye ma ho nti nkoda no nyine na omko a awade na awohefa biem wonu uko no nya fine enkore nyine wo omko se na metuo no mu ebede na wonu uko timi aka bomu edi nkomo dabi na bi mark ba be dem tini ye kan se do ukru sompa ne ne nyame dia ma ye no so no ye ni so onye ni me da ase abi je titima ne akasa kire me my lady Nyankopon hira ewo ene on chechira hira me dada no na leka na over in Facebook wa omoni aji ene on chechira pa nyame ma yokodro huhum odi amame dada emi je so kwasi ampeni ye nesi jamishira ana me chiao nesi kuku ana mpeso odi mbebe o kuku ampeso odi mbeba ti ye be pebre ne aba my lady Nyankopon hira na yana bebre mpempi awade mu no yenwunu ma no dodo na obroni ka asem bi se leadership by example awade mu be ma wo dwumadi a wo so die na oba nso e wo dwumadi a wo so die na say na nyame bo ma ema e wo at the receiving end bibia mu ema receive na Emma yese computer obroni Friday be say garbage in garbage out enti de wode ma oba no hunu se wode ba koma no a oba ode be du ene be san ma wo enti mibusa be ma bi se edie na wo wode ma wo yere na die na wo so wo expect se wo be receive every ni hono sabe kwase eboya my lady wo ka ho asem awurai ni usan ye na ebi eni ho that time na u show do kire no pa be manya kakra to nsem ebi wase na to ponzo ho ehona na kono nyine ba be yie apie so afa na wo be kire ne se wani su aboa eye wahunu ma ono so be fa ne ho adwen bitterness no ebe ye din se obeyi afri ni mu because oda na dwa ona ohwe se de na o shiuto atia pa ne otimi bua ma nya ba bi gina ya afi wode masam ha na adwen sa no ono so be fa ne ho adwene enti ye besere yenhunu botaye ne nyame trimu ponti a ode awade esi hono mo na ya na me ka asem bi say if you marry a good wife
she will bring out the king in you. But if you marry a bad wife, she will bring out the beast in you. So worry about papa bema obemu ehunu ohene ene nimdie ni nyansa ewo mu na wo kware sebe oba bone a ene bone ewo mu nyina no obeyi apie okwase ebepie obi abehunu so hono eno na sofo mu a no na yiri gina bonten ko ekohwe nipa ka ewiase bu pa no wanhwe yi a je obeye wa bonten no wani begu ase ba ni nyina bi mu nso no ya ne free ye mema bi esi ye besre wo hwete se Nabel ya no oye jejentwie nso na yere Abigail to me cover no na yenhunu se my lady enye ma ni nyina na what that capabilities say Abigail enti ye besre wo be ma no hunu se oba emre wo na wo den enti ne yedi wasi efie no so pani enti ye besre se bitterness ya na wo kan oyira ye wade se wo do yire pa dia me pa cho wo de ne ho asem hyewtim sa ye den Kristo ni awade no facha no se nipa no open asetena ya na ye focus much on negativities oba bi hwehwe ni kunu fon so akope problem se opeso ohunu bibi ubehu agye mama enti ohunu ade na wo de koye so enti bonni na wo pay free partner no ho no enti won spend this energy no emfam pade papa bi ana won timi fam pushi no enti ye besre ye hunu botaye enti a ye ware na wade ni bi no aye business transaction yesi ababa wa no won kopa de emra fie enti wo ko no de japade nko an ani wo so hono emwa ene mema pi aye mobo my lady out akasem bi ene mema adwuna efu mema timu adwumaden ne pressure enti ye besre ye nye fie ye abi ye das my lady Jacobo jira odi for itetema oh my lady ya kasa cha ye mema wadawruma ene de osori ya coaching center odi ko wache bla kawasem nam de ye coaching center ko ede oh my lady ya bia kona hono ne na adware papa piu ko da atade so ye fe tane fe sister mo mo made pamo ne kwasem ni ne wade pa ne de ho fe naka abujefo senim kaka ka meto gu mi lady so my lady ne kwasem ni eniema ko ba nyina de esisi meme su meme dia wo nyina ye japade because oba re hwe de wo ye wosi ni kuna bobra ehwe fie omosi kaise wo ho emu adwuma na adwembone start ba emanim bitirim ebinom nyom nyina japade nti o bia na ukuru no satam no wonye busy man but se wo ko busy man because of adwuma wo ye no ena di income neighbor ana adwuma ye yi eye ma ho adwuma emema kakra bi ebe di pass be ma pa be fa fun be fro say odi for pokobna me ka to nsuo ana me ka say dabi eti sadi mani ko ba oba na hu se bia be ma na start ye ne ma bia sabe ansem fata ne won start adwen bone amen hye ne ma nsi ye ne kru ne wo ne wa ya ana wonye mi wura eya afa nkura ne din hye soro we na ye panyin na fa we to aso okeka ko ba bia obekun ho me dia bi ko de me dia me ma nya hwe because ye nyina ye ma na emo de obewia ya fa me din hye ase ho ha ejapadia ye yentina dodo na mana no e de kutia yen se de ne ye kan ye papa Abraham na ne yire ye obi a sebi mpaduasa akoma pa na adwepa e woni kun ne yire antete ne kun da ana oni mitu oni mi ngoye ana ni mitu na wudidi amame ana sore ne wo pie sa da bi wan cheke sa ne ma no na emom ofotro se wonya wole be ma no di se di tie bia se me di be ma na chi ye besre etimodin eni sabi enaka kra ni mbeda no mumma kwan ade ne ebo ho wuje 50 years etar ho 60 years etar ho 70 years etar ho na de ne waka atwom mumma me na ye mre na so fo baako o se be ma me be nyina ayira na msai dai o sai sin kuruma ade 4 good years ni yire ne na yire so fo ba asofo maame foni bi de boni a Malady die no asofo mi se ye ti opim so obodo wuro so obi enya awale a emfa ne bag nko baba ya bedro na asofo bag ayema Malady me se ye de bedro na asofo bag ayema amane a wo mu now your asofo amema wale boni nku o ema wale boni me do fan chen Malady jano nkwaji enti jano me be na ye me enye sanso a wonu makwankyere boni a bompa ne nyame nku no epapoa oh
Papa Any and a crowd moon. Say, who Uber boy Jamai. Now, no, Uber say, no, I bought it dear. And you could read Pompaya catching a missing a man. Would you present two case? Bearman Konyami and Papa require mammy. Mammy, Diminam so 1 permit. And what time so? Unchunti, Mijimiano, Kuno, Tia. That could tip Ayoban to Kumwa. What's in the come? What's in the come up for Wally? No, as you might may say, as of Mammy for you very careful. As of for no one bathroom, baby, you couldn't po. Now, ya money tin or my 2 years of Mammy, no, I just saw Betty Jukua. No, so for years away, radical. Wobabum pay your cool. And the Bamani Bammy, Wobaku, you can take it. That's a good tea, some I don't want. But so bear my wood, dear, Papa Sofo. Jao Pano. Now what a fufro in Ramaniti, Emaniku, and this idea, Bombay. Now your criminal direction. No Kuno. Yami Kuno, now one for my lady. Because as of Mammy Phony Pino, one would say what thing, Papa B. And your Bombay. And then your young couldn't make us another dream. Mr. Why, yes, I must say, Ben May, or so could I call Massage and Ma. So for Mammy, the beer so pretty. And a Mukunom, Mummy Momu, also a Caridiatum. Bakoso says also tell him 5 years, and what the Ahmetia Kuno. I saw for Okuno. Okuno, what didn't ya? Mumium, I don't know at Talawa, and your shade, Biam, I'm a person more thing. The malady is here to Modiban Bionium fa. Maybe I was on some more thing. Oh, that malady sent me to Timothy, some such a deal, I think you also beam. And your Bible beam. Yet, dear. I don't know where yet, dear, my little for me. I didn't know me a prissy, and me you also a Casaboni. Casaya. Be a bearman who Kakasaya or ban and an American. Yaudi, bitterness. Be a what it's so woman will feel. A 2 quarter 1. So you about ye Christo near what Bible say, obey who say we in the park. Said you know Barney bet me from Musu bet me from Tesso Gemuno or baby or what to me 1 now. Ye any mammy, you know some 9 and you are doing somewhere did you want and you said a page a party so for I am what a bay a young say Bombay come about let him in the manos you mammy uncle you me that say Give us about center and a sabri. Wo eti enka. So pese wa pomudeno. CP esita ekonkan edemawa. Ne give us. Yenru numu asabri yede aba herbal shop. Chemical shop baby ye tuwa bibidru. Ubenya give us. Ye herbal center. Enru numu indudo nankasa ato eboa etu yade ase adansi enso kwana. Koso ede efaho. Baby ye tuwa bibidru. Enye na ewoho. Ye wo give us GC capsules nene mecha. Enu ye infections die. Give us herbal mixture. Echidi eya die typhoid. Etu ase deku edi free ni pedri. And a give us cold capsules, nini pea capsules, and also a bois, a mema, a ye emrebia ababeton, so a ye edi free, hona coqua, a bunny pedrian mamma whunamani, and so a besiu, a nina edi a free ho. Fat telephone number, bibia a chair wide, so signs and symptoms be a chassis a day do any pedrian ma wakasa won't tell one say, nina so be free doctor, a one more true for so a bassa more be a doctor, at a beboa face. So number no a 0543. 222 470 0543 222 470 0543 222 470 when TBS and we pursue my doctor Ebejo Efesu give us herbal mixture your friend will give us a entontom e down sansa woto adru bia wo hwe adaka no ho ahyen so dia eda ho no ya draw entontom eda ho na adru we wonom amfaso a wunya edi efri so no edo so yie etese wafa bo baako na wodi ekum no mampempem etu yade bebre ase ene ye hwe se de high blood pressure
ekum nipa bebre eye silent killer edi nipa bebre eto nananom ewo ensie do na eno ene ye come forgiveness ye herbal mixture edi ama se sa how we ebi ete so enne enam enuane ahodo a ye di fatty food srade boni a edori nipadua no ebasa na akwakofa how kese pa edi ababetu nipadua no so akoma ne de obeye na adwuma ba wudidi fatty food ahodo eye fried food fast food enwumre didie wudidi we nyina edi kwa nipadua nim no srade no ya na e drop ewo wuntine nim ene wo veins nim nti akoma no ebeye adwuma obe pompi moja dodo ewo se eflo ewo nipadua nim enso enam se srade bone adore ntini ene arteries veins ni nyina mu no ema ekwan no eye kitua bi nti akoma no e pompi moja no ede ba ekwan no so aye kitua bi moja dodo ewo se eba no entumi ema no ema pressure eba beda akoma no so na akwa akoma ya de na de abrew nti obi de eba sa ni tipa eye ne ja ne honam eye ne ya da bia ne stress level no ewo so onye adwumaden enso wotebre wonante kakra bi pe na akoma yi ne ebo ne se kinkinkim na nisu nyina ebiri no heart attack na akwa ede abre no eye give us herbal mixture na wodi beye wadru sa akoma ya de pa ewo so adru we eno na betumi aboawo na srade boni bi a adore nipadua no etumi anane sa srade boni ni nyina edi afri nipadua nim na ebasa na akoma ya de we ebeyi edi afri ho aboa ma wapom den no etumi akonkan asipi asita ede amount give us herbal mixture eboa enane srade boni ni nyina de ba abonten no na eboa sugar level no so ekosro a etumi eba normal ye ede maw afesu yi obi a wonan na ayetichiti wonsa ayetichiti moja dodo no entumi enumu afrisani ye give us about mixture nonum bi entumi emwa enyi satichiti ni nyina emfemfri ni paduanim wo beda sorry na wo kon ayetichiti wutwakra na enye ye give us about mixture ikoni paduanim ebetumi aboa eyi satichiti ni nyina ede afrim edri wo hyase se wo normal within 5 minutes na hyase eye adwuma ewo ni paduanim nti wo behu semfifre na etew nti bi wo ho a wanum ato aduane wuntumi ennibi abra eye adwuma ewo ni paduanim no ye de aduane esi wanim a obetumi atibi edi give us about mecha nye nonko ebo na ne srade bone na etu atiri di yade ase edi free ni paduanim nti atiri di yade akofa tipaye ababeto so na wo honam eye oja wo honam etwetwen awo atie egu so wo bo wan ketenkete wani so ebriw john disade wani so yellow wonsam aye yellow eye give us about mecha odofo nonu madro bi obade no brahahama no nsine ne yakeka bom a yede aye adanse bebre kwa na ekoso ede efa ho efficacy of the drug edro na ho den ne wo sro nti yade de yi edi free ho ebo am wapom den konkan CP esita de ma na asanso abo bi stew immune system no kwamo no amana etumi enya ho dene nti nyade yade bi etwemu ebeji adwa ewo ni paduanim eye givers ye herbal mixture no ne ye comfort ama no bi na emo wapom den CP esita emfama givers capsules ne P capsules nso wa adwaman so koko afifiri woto sebi ama wu huna mani koko nti wuja wonan a wu hu moja wom koko nti wuja wonan a wu hu amaman wom koko no chese ba ni pedue ne mai ha adwen ye bebre complications bebre ene koko fade ba beto so abra wo benya ye givers ye co capsules abema bi ede ne nsa aso ne sisi eda ho eno ne ahyenso de eda ho eba beboa wo yi na koko ne ba bi afifiri wo no ekoni pedue ne ma na akwa hyiase akle ni nyina ashrenke edi efri ho wo minimum ekeka wasum ekeka wani kosua wo posa e ma ne yese ko givers ye co capsules no bi na entumi emwa enhye koko no ase emfa emfri ho efi bi etani peduanim constipation akwakofa ababeja wo so abra wo benum givers co capsules ne boa eyi fi bi edi free ni peduanim e basa na ehyew bi na ababejina wo ni peduanim givers ye co capsules e be boa apege wo eyi fi bi edi free ho amama bia beba bontia na ye givers ye co capsules a wo benom na ye fi edi free mema mu ni paduanim no na givers P capsules so etumi aboa wo am wetumi agina so sanse veins no efi bia ewo mapapo bia ewo mu no givers co capsules eyi ni nyina de free nti givers ye P capsules no esanso eboa wo
eye intini ni mu adwuma nti eye intini ni mu adwuma saa na muja dodo e wose tene e de ba wu intini ni mu ema wo berma jono berma na emu etumi aye mre no emu ebetumi aye die e de amount broni e be friend erectile dysfunction ni nyina be free ho a na ye givers co capsules a with the P capsules ne be ka ho edro we enya aphrodisia natural herbs ene ye de aye obo ade no brahama ene yakeka bom de aye givers ye power capsules givers P capsules bema betumi edi ne mensem bema betumi ewrewre yi edru anwumre obetumi akire ne bobre eyi a eye givers P capsules ne co capsules a obenonom premature ejaculation eyi ni nyina edi efri ho saso na watenkasem no ateko akono no eni ho bada wo ho a wuni akono a wode ko ba no ho givers ye P capsules no no bi entumi mo a matenkasem no emra stress saso na nkwamwa no wo fom ho nsu agene entumi ngo ba ma ne nye givers ye P capsules bebo aye obu adwuma amma bibia tumi adeda na akwan mu herbal shop chemical shop bibia ye to bibidro givers co capsules P capsules abode ewo ho ubenya dodo na nkasa ato na givers herbal mixture so ubenya dodo na nkasa ato 0543 222 470 0543 222 470 nyame aduma mbesa antenka se abusiafo mamum hamu ko ba bia da na wakonfo bi atwenkrante so obeku ne yere a obey wa woteche akola no menyini se ne ba no wanya busumi mienu kora e de akola na dwane aba beto aye se de wo kan ye nukro o se nya nukro o ye be kira asem ni so sesi a na ye di asem no se konfo de janka ne nananom ne nam na ye den wo ba tan wa wo ni bayi se busumi mienu kora wo nyaye wo se dura na jo a otise na na esese kai ewo ne mpoma oba ne dan no aje se nenu ba oba no kura ba mi odwane ene waba opena kununti eje ya sema eso na ye be ya na anu ye kan na asemu yi Ernest ya ne papa ayira ye hwehweni se ye papa of penny bi ya bibi nti mi di ni beto kakra o New York wa frenra ne nkoma oni edi no mu ode pa nkomo no besi edabrada se nyame ya domna nyame bemu a wanhwa na kora na kora akodi America ho akowie ni sukuu no ho tie kasa Sompa Nkomo get resource na chese trodo ene adofo a mabeboa ye bayi ye nua na napokua o hini ni fan club mu wo London ena ye maame Sophia ono so mental health nurse o china ye beto o nkanti na brada no ya frɛ o mu na de ba ye nyina no o ma ba bachi nti enum se ba o mu ba ye no anye kwa na onyame nso edi akire sister natural spices na we no eye aduane mu akade a ye de ye aduane ma ne ye de na usanya mu ahode sabepepe me pa wo chew we no wahega na ha de ye die ye pe en wo de ayama ye nipadua ne kwasem ye ne ane me biti se rosemary akakadro garlic etinkete jene nutmeg en ye de aye and aye pa me pa chew ye wakokɔ de ye de gu hu ye wo nantwie de ye wa ponche de ka ho ye wo fish de ye abuburi nyina di ye wo garlic and ginger de ye wo stew de da obi hu and ye wo jollof nso de e wo ho eye sister natural spices of the didi peche no added salt no ebi wa ye dinchin ya ni say tacho we ebinim ena monosodium nso enimu ena kala bia nso enim eye natural adwane na otimu say yes natural every next year ya de reggae breaking be pia bontin sister for na fa nkanya eti be bia obehia bibi oba kotomu woman of faith the Lord is having told us kotomu monto sister spices amufanya moduane me pa chawo ubenya bi o adum pampa so pz Roman Hill bantama dwom so amedwom en CMB ni o kanshi 0243 535 025 Judgment Dental Clinic wosinye wonum bon eyinka ade bi akoye ora so ya fam wonum hu nsem de eye gentleman ko ya wonye ye ma o white ya wo ko report na silver and from awati 0559 139
582. dental clinic. Lawson Beverages Company. Man so. No dre. Mema mo nenso mu nunum delay. Amama ye delay. 02 Dr. Lawson no. 61999 TIME. Kopebi na nom entontu mu ade. Omo fere hwe. Obi wo ha bosumi bia o gina dokota. Ye wo panye sa. Sam to na wo ho yi. Abusuani na hia bi. Kopebi na penetam HH no. Ensa wansa dwiba kosa na pole saso matin ka. Come on. Oboy buy in medical to adumenu Dr. Ben ye chiapa. Utibo drinking. Ohone ye kro. Ye adwuma kakra bia wabre. O defie. Usano na yo titi. Ukwanchi. Na wona se hunu atatai. Preka se powder na odi mi tese busafo. Na moja we pe. To shed the no. Bapin for no bia. Yeah. 0249 761 Tipa tomato mix. Ye the jollof. Natural. The bon vitamin A, D, E, and K. Tomato remedy. Remedy. This is a Janice one more. Tomato mix happiness. 0203 400 AY Ahmed Apple World. Abba. Na Abba open iPhone. Mobile phone ye use. Inbox. UK use. Come on. Me patch out the glass protector. Techno. Battery. Infinix. Charger. Airport. Wires. Nini na ubenya bi. Adia. Ye de check soon. Taylor Lane. Ubenya different. 0549 020 032. Ba. Achamfo ba o mayade nwane. Spanner call. So ache. Sasabro. Enkoye. Onem na ebu osem na ebu osisi na achia osopa na kodo enem saya de tse gonorrhea stroke nom enkoye ekuro de funwi be miama na obekọ no 0244 988 004 meko Canada meko Express Group me wia meko Dubai meko Germany meko tena ho New Zealand meko didi kepeche 2 weeks masasamba ina mashemetali Express Group yeko beka me ho ne yeko 024 9000448 Leicester Ghana amwasi sanitary pad extra long me patch to bito overflow mint na sope pinty line ye ko hwehwe no ye yemfa 0302 325 295 Ketia baby o first obenye bia to Kangen energy no super na wonu su a ye kangen nsuo ne ye ka no oboyo pa wodidi na oboyo ayamutu ha ase yemunye emoye UGC ka ho to America ko hwe na kira kwan kangen akara drink water the fenti ni mu ankasa 449 me pa cha onyame somafo ya odifo ba ko pe odifo ba ko pe oh wo se wo transfer culture center na no efiri bosumi de to sunum na wo ya me ko akodi pa ye ko jika so bramienko Ghana growth adwuma ye wo ya baba wa brante ufie no 15 ko 35 phone no for pipa me sere wo gi number no wate 0308 255 775 Spanish 3 power combine Spanish anti-aging yenko pebi no no ne boa ye utwalia na udwu una se bia gold achi cholesterol no so bua fa so ne kope Spanish e kira kwan na ne garlic commission no die e woni pedua na kasa ma otibidi 111 imi pro service ane imi pro fo so aba ya wo se wo de enanson ma wo entity wo pese utu kwan abefa so obeje visa ama wo China visa obeje bi nso e de ama wo enya asem ketu akora o package soronko be cover wo ticket ene ho ne manyina chisama ko so be ye fo be ye de so akwanya no e wo ho enu nti o se B2B meeting factories, suppliers, shipping companies, any agent, or say kwan we enya dia say you free mu kra or say November 8th 2024 wo mu frase 23rd October enti bomodin so be registration now so watimi enye mu akwanya frɛ 0244 924 573 and 0503 719 515.
Number 1. Sewa Evelyn. Ahin wo free ba ye ebura. Why complainant? Respondent. Kofi Sapon. Fofie bosomfo. Wanu so wabura ho. Watch sekai. So obetwitwa wo bay. Kwa! Or day in court. Confor. Boko. Maila. Yeah. Maila. Tigali eni Boko. Nana ire. Babru ko right before ko sia ne snap. Opede ehe. Ope snap no ko sia no. Sa nana ire de. Hey. Adia. Opede ehe. Ibacho mepe kusiano. Said one would snap. And snap yo. Fofie bosomfo yire. Ti wo passion up ne bodua ni kosia. Anano mo be yadwuma. Ne kwase. Je. Ana ba yiri no. Enyo no a. Peja. Sika na no nam. Bodin ya me. Me. Bodin. Me sewa. Mi kura kosia mi kura snap. Mi kura snap. Za samo a me be kan. Mi nitro. Nanano mo moa me. Eja wa kwa ware boni akoda ketua. Wo fe. Sha wo baby a wawo na kura hu fe. Afani a chose kai wusu. Somebody am say niam ma me fo bedwane titi Roma fa kokodufu. Nkura nketua ba kogina nimu. Fe na wusu. Wodi ama ayi kura tufo bo kura. Kama. Man say wa. Edi asem na baba ya. O hira ho hu sa. Me ba cho. Bini mi kudu na tie bla. Ebura. Ufi wa na kobo wire. Oh. Menene na tie. Konfo. Patran ni e won kasem. Ho na na wo tie ni ku adwuma. Ana obeto asase no ebla ho no ofiri. Ana obesi dan no. Na esa wo kwale ni nyina wo ye konfo na akwa. Me patran. Ti menene na tie e firi nkasem ho bete na ebla ho. Una utushiri ana. Una ne chinga. Patran wo to mon sane nsinu so no ono wo hwefo. Oguse de no. Oni bi obi a me na mebo na adwuma ni mu bibi a me na me so ni mu wo bibi a mu. Obekuma bo bi akra me na me so ni mu mi wi amasa akoso gina ho ase ehu abo akolo. Yani ama we nam. Mon kwa mu de me pare. Ti menene ba na ni kura ntafo. Wona ne kura sei. Me ye efrinka sem ho ba ne na ntafo na ikuta. Na o manya afe. Ena ma ba wo sa aka ho. Na menene ba ye pantam ase nkula na ye num. Kama. Esa na nanso ni sisi mu so nya ni leki. Wo jagu mu. Nanso wade hemu. Ye na fofi. Ti menene ba afofro ne de na abrabo ni mu odin atete ni mu odin abo fofro bebi eti ni so no. E ho mie. Ye nko ane ehye ho. Ti menene tete ho no mu sa na menene de ba wo nkola amiensa ka ho. Nkola ya bobo so kitinkiti. Patrai. Na won so. Oto. Ti tete wa abrabo ni ma de me kobo adwuma sam so a no one me de ntokwa ne me jai. Me kobo adwuma sam so se me ye adwuma no one me de ntokwa ne me jai na menene tete wo sa na msi da bi. Ewo man no osi adwuma ne se de osi ne me edete wonom no ai menene mienu nko anti no obeware bie maka me ho ana me se me nsi wa ware kwan me de minim se bosomfo de oyire nya ba ko betima ware de na emom no ma me kwan na me nya madwuma se de ba ya adwuma na nka opesa wo ye no me pa cho me de adwuma bia na usua adwuma. But China money to me, mamma, and me papa, the milk to a jume, me who need to me and poor me when I'm cutting on in jail and can say more. Yeah, was so planning and go computers with
poso na sorry a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo ma no fo anansa nkwada wonya nyamfie dumienu FDA agi adwadie nkratoyi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 Destiny. This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my din one pem. Give us P capsules. Obedu as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you bro? They na pon me see ba bet chia mo a ese ni die. Musano. No. You never work out with a funny give us cold capsules. Say yes, see, I ran the walls. Cold, what did you nip a dream when in our posa a mamma and to my winja would name you. Wouldn't give us cold capsules. So be free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and I give us free. Capsules. Remember what if you do what you do, Cronkwan, give us core capsules. A painful about one more menu for an inquire if you do me nunca. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum yay so mama ene de me smenya bi iPhone 34 kwa ku Johnson we de wire ade hey so mama iPhone 34 pa na otowen e kwa ho ya so me enhwe
iPhone na sonjo abegusui. Hey, kwa ku Johnson no way. So for mama premier ni pa no de na kwa be drama chinchina no. And me ni be wu. So pe iPhone papa, eye AY Ahmed Apple World. So pe bako. Ana ope dodo atu aton. A free 6X, ekopim 15 Pro Max. Ubenya a free 64 GB. They kopim 256 GB. Oton iPhone batteries, screen, back glass, AirPod, chargers. iPhone huniema bia. Bora AY Ahmed Apple World. Oton Samsung phones, Tecno, Infinix, and an accessories nina. About a young phones and swa. Bora hokoje bako. Anakotubi koton. Omo trained engineers are. Omo ye repairs ewo. Shisha AY Ahmed Apple World. Ewo Techiman. Kumasi Station echiho. Taylor Lane. Ekwanye Saneko Market hono. Omoni STC bus stop no. Ene di enimshe. Omo ben GPRTU. Ope car ties. Any rims in swa. Oto ni nyinabi. Fre 0549 020 032. Ebusia for ene se ope iPhone papa dia. Eye AY Ahmed Apple World. E hon kwa e na obenya papa. Adi. Oi. Honey, and I'm surprise. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a daw complain with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. Could the brew. A yama money mema. A yoko ni sicilian drink sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa was the same bravo we. Sweetie, maybe come on, mommy, I draw more. What does ye? A ye chima. It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep? Yeah, that is a ring. Oh, be I just appeal for one woman for down for any the onion feed to me. FDA, Aji, a Jadi and Kratui Atom. Fifty Robertson, I can say. Do my cheddar. Then so and say, you're a shrine. You're a shrine. It's a person who else so this year be so or shrine. Reality show, you're the back. What about funny dinner? But see, dear talents now. Say you know too. Ram me down to yes, my brother. Oh, baby girl. Telling for say, such as you dear Penmoja the Blue that didn't so far. And I said, it's them so piano. Then person can say, brother, pick your form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, name baby, first prize pay win a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL Fenambe 024 921 6952. Hello, me grow fine. Wanu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echra se, yariye ewura wuni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nua ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede ekwetia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A yedi koko aje. Emeni pedua no nuani nuro. Ma wutumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum. Efira, my wife knew. Menene na baba trefia ha. Akua, me fira ni o wife ni ho afa pa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo.
Share if you're a minsano bo papa. And you bet me at Lefia. If you have one man, tipa tomato mix, yes too, a bon choir. Jai. Hey, if you're a so work room, wouldn't tipa tomato mix. Be the beer bawarias wine. Mepo beer mwadibi. Say, tipa tomato mix. Said ye a mediani a speciality. Me now for Marima added down when you don't know that's one for the Nebiani. And that's some control. Or body tipa tomato mix. A year Johnny. Now I hope walk crab dibia. A 2 tipa tomato mix. Say a Diana pa and ya pomdu here with dear. And your just say, would it be by your Diana? And yes, sir. A bonus of that form, a boogana jasso. Upa do a free 0203 403 400. Tipa tomato mix. Taste happiness. FDA aji ejedi enkra to yatum. Usisi na yawo ya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo ukoachi na yawo ya ana wudi achina wunya no aduro wuti tubi paiwa ma wo ya wo hwenye yi adwumaden brafo ama waposo ene udompemu nyina yawo ya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu bupen anase ukasa ema bupen uba New East Chinese Hospital a yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Fidia, Yadi Wugla Dompemu, Yadia Bia Hinta or Dompemu, Yajisika Krabi, any side effect Biala. Mawanyaha, Nebra New East Chinese Hospital. You will come Stadium Sobolo, Yabe or Defo Asalipe. But you are afraid of Maiso 055-87-99990 and now say 055-87-99991. New East Chinese Hospital. Dompemu Yadia, Ebeko Crime Baby. Abra, what did dear Philo do? Ade, Nansen, and so Quadia near your dabroso. Ninquan and a boom, and so for my napa, so for my napas. Hey, bra, a summer no canoe, not a secretness. Hey, tea, sister macro coffer by, or no one coffer sister spices, a big gasso. Spices are who do a sister dear big gasso, and no name intercem you. So filia pontia. What flavor? Fish in choir. Fish flavor. Sako consume beria. Chicken flavor. Na so pese we stew so. Stew flavor. So con do beef wa. Beef flavor. E fe se wo pedudu to aton. And one is obeko edum pampaso. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. And now Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025. And now 0279 140940. FDA aji ejedi nkratwe yatum. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uyebwe. Baumia, minya udeni, uyebwe. Hey, Mami Jemfua, Nentena mo when Yaji we say. Minia, Samekaya dear free SHS, I am a mene mao home. Ami hunia minyampo. A sandy and another Danko Akufado and Dr. Baumia, ayenti. So kaya bra, me kuna no shayin na a free muno. Annie, me kaipa. Nani dasoni nasa. Some de me mammy and sending in Abeco school. Ecosi send another Danko Akufado and Dr. Baumia at the free SHS a buy. Sia me mammy and sa coffee, esi, and Kojo, and in na Cosco Cassia Cassiani be. Minia, no one in the Yano Moeka. Almost a mobile more than such a bebemo. A bimoso mobile mobile a bimoso mobile bema for any be at school fees in be. Hey, almost some of your margin be a mo. It is just a wine in here. No one can free. Almost some ya, a any binu, a sinche. No more side of connection man, and the protocol in semi. A safe free SHS Papa Yam by Koyo. And not in our say by a woman in be a say. Yababa free SHS home by. Na ya no man bamba say at the papa. Nanado any Dr. Baumia at their brain you. And your free SHS for Yana Mamma and go for senior possible. Nanso say dear. It is possible. Afiwe, yet two about the above free SHS home buying. So Mama Dr. Baumia, #1 on the ballot. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just TV no when propose mamia. Nyebekesha. For my dear mamia. Hey yamma. Oh my god, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. It's a make a true. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Who baby sa?
The apabia ni amapa wodi ye aduampa. Eno ni mama's choice nam papa. Ubedisa. Ubedisa. Mama's choice, your favorite. Ubedisa. Aji ejodi enkratu e atumu. Abusiafo ya mamo akwaba ediaba Sompa Nkomo no eso. Yenua baba we ya wako awareboni ehun nkomo an yeda so ayedie. Mam se wa ma woni so na kasa abaya. Ipacho wo se woni konfo na wo sen. Pacho woni na wo 5 upante. Pani nu ye e wo sen. Ntafo no wo 6 years. Amu no mo ye mpanifo. Bacha. Ene wa wo na emiensa and ewo machia ka. Bacha. Na de wa pa wache. Bacho de. Na de na wo ye ntentem sa. Cause unkra ya adu mba de next phone kra di wachi. Ketenketen tetewa. Kitwa ya odi ne ba o sen. Etani benya 40 days. Ninye wa na wo. Pacho ye pai me. Ya pa ahodo sen. Pacho 4. Hey. Eti edi na ya na moje. Akra ba yo a hu ofese. Komfo enam a wo ba wie nti. Ena ba wo ugire gya wo na wo pranam. Wo na wo hu mponche na wo hu enkokọ. Enu nti waduma akra wanhia. Ena ese nananso wonimu abenti wa 20 na mu ayedin wodi pia wo. Hey! Mo be wo. Me se modi amo. Ade mpanifo odwane enkwanketwa titi Roma fa kokodufo omsi ye nie kama Bemen slow owu obeko bemen slow tabi jiremu no mu kirani mu jiremu fimu ade ne yefimu all day in court ade ne yefimu baby wada ruma sewa na eyeden na sa wo ha we nyina bae all of a sudden nipa wo na wo boa no wo na wo kumumua ene ade wa fedi osi wo jao me pa cho menene te wonum no se adwuma no ye bre ofie ho na afesu no abosonfo so no ye mfa yire baako na chichiri fie ntimi nko amene me ma ne ntimi nchichiri fie wo chichiri na bushien to ba ware bia ka me ho ana me si minsi wa ware ne ho kwan na emo madwuma de mesrew ma menye se de be ya oba afoforo na akofa na aba no oba meneme ma ye ho nkyere ana woji susu yu wate na ara obi o sika obetimi ama obi ayedwuma eba cho adwuma na mo ye ne ba adwuma ne de emasa enti na de na ne se ni sika na bi ni ho mam se wa ni sika no de enti na me pre adwuma ne ye eba afiafe ekoko ana afi so se dua kakaduro enti se emmo mani ntu ya sika ni ho bayo kamasi sina me prese me ye adwuma se de be ya ahochia ne ba tikadi adwuma na apeso ye me kopa kwan o me mani school mu onom se menu aduane akoho ama mo ma kwan ama mo ma me kwan no si da bi no si da bi ntimi de kotu nimpanyimfo anim ono nimpanyimfo a ono wo mo esumanim ana wo mo ka se eye kwan pa nti wo ma me kwan na menye madwuma ni nyina sai na odi awaresem ne bai kwa na odi kan no oba no kra wo honum dada wo kra na oba ne bai wonyem o 19 odi nyi stand by ntano ho kra me nyin nya akasa se me mpene me amehwa akwala na nyima wie ana me pene so na akwala ne bai ntina na oba ni na tifi ame ni nyina na tifi ho ene wa hyehye na mamo me ne ma we edai ana ono so ni akwala no edan ne fie ne enwie ntino ono so ni akwala ne nana edadai ba eti e ba se wo no be ko ne ho a ono ba da ma na wo na woko e ba sa na ma me ni ani gie bia ewo me ne na sitina mu biem ntina me ma ne e ma me nchen so no de komfo de obedwa o enti maninia enti akwala ne bae na awo mu ni nyinsen hospital ne na awo mu ni bibia akwala no obetina efi honom 9 months kopim so de wo ye ni nyina o ma me ensi hoda o papa ensi hoda because ono no we secondary school no onye moye na ne nyemoye obi na secondary school na uko ovie zai echo minim ni mfi
eti ono no na akla no so maame di ya se wa hwe ne ba school na wanyem sare na ye ne enti maame na nsi ho ti wana na hwe no obapa nsi ho me ana me hwe akla na kuro no so obi anim se ye menua osise wo mo aye na omu wa kura na se ho no ebi efuo wo ho nti biti kuro mu ho hofo ne ne frefre omu ye na omu wo kuro nim bo mama ne se akla na ho no enye menua no na ye mekula nti ma nkrofo didi matam okuro nim because na me na me som akra ni nyinse ye nyina wankwa afuo mu da bebi ye afuo wo no ye tie bra e dobo nwe me na me kwa afuo mu da kro me ne me manketo ye kwa atifi mi enseja na me koja na ma wabusu apanyina wu mam say wa wabusu apanyina wu wo ye die ni be pacho me papa ye srimfo ye srim understand anka sebi impredua sa pa se wo maami wo kromu ana papa ko mo ma wontra sa asem wo ehu da ni ase wo so papa e konfo me ba cho me papa esuma ani bi na ekuta no na sa ni ani family business ena wa ade kwadim kama ti na papa do ma sa wade no mebo a tu papa sese me ba cho me papa baby e wodru no wanyini ebi wo ha asem no kra no ka na arefi na so asi asan ba nti ame bese me dia ma wa resem be kwa ha ne bi na wo ma me so we ma me afim au ka fra wate abaya ye mahuna mane se pa hwawade boni se bishop fo cha na hyewo se titi ho wuro ma asafo mpanifo chew aya dia zoom live for che pacho ba kesi na utirase o because gay you dey ba hwe nanim dua oba wa wonum hwe ne kalare na so ntemu nwin oba kama se wa usua wadwuma ahwemu ansua na so siremu ni ko fa se wa na we pacho ye demeto obi kafira wa ye nyina ye ni pa ba ko ba ya fefe ohwe sa wanimu ye nana fofi na ku ne so ano so edi ni nde we asanti yo echire se wa chire wo dogo na me o ejaba no papa esa de mutibi mu afra no wo fo kala Saturday se dra na dwa na papa yi sesakai e woni kwan so betwitwa no se de o kan no kura de abije ya da no so betwitwa asekai de ma ni nyina akoba ya me de aba ha no se me wuye e wo mi se waboka de hospital wo se waboka operation ni ade hospital ada wona so enye operation ni nyina o ka de kai me se mama na boka nkanya me kura nkani fie a wosi nka wawie na ne wade no odi no ahye wo roba me ba na brabom ne fie no ntimi nya bi nka ho de etimi na ane etim ye de no so obetwitwa ase o is ka mama ya na ha no na okasa se wonye adwuma bia na de bia wo sori ankra na ikoskwa 50 cedis wo so obeye adwuma so ma wonye enti me ye se de ya o is ka mama ya wosi kasa no meye bibi kakra na maame soso masitine mu no sefa me hu siesie wo masitine mu ni ade a obeto ama me ho atom esa na dross ba enti wakwa kra se wade body by ana me ka se body de dosu timide bi ba chi plantain chips ama obi aton ama me nya se me so na omiti so sister bi ye bodwa enti nka me chia na me da kwesi no ho na nka waton ama me ana wo se maame nchi body no twa so se bra ba to aso ai na enwie ne yeme so mama nyankopon enhia mo pa enne ye enne awie ye de enchia kese ebe free Dr. Ba aso ye ediama yahwefo ene etifo enyina se nyankopon eya adom na odedagye se edom ye ne ane de aseda edinka ama no fi se ono na ama enkwa we mu ahoden sa tie mu nanso enipa ono de wo nkwa nanso ahoden na kuta no nkwa ne sua akakakra bi esan yade nti ono ho asem ene ne de ye be kire wo ekwan na abefa so a sebe yade bi a edi unya etewo so ama abrabo ni nyina ama na ye atwache wa ekọ basabasa enam yade nti no na fe watie Dr. Ba na fe wudwani akire ho na fe yade bi etewo so no nyankopɔ adaroma obepie Dr. Ba ho a
yɛbɛhwɛ ama saa yadeɛ no nyinaa afiri wo so ama wo nso ho ato paa enti Dr. Ba number yɛdidi dwuma ɛwɔ yaso ɛyɛ hɔ no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 me pacha number way ana Dr. Ba edidi juma na obi ohwe TV ne de numbers miensa no obetimi afani nyina bi afre Dr. Ba ewo Kumase Atonsu Agogo Aban hospital na si Atonsu Agogo na chi ana Dr. Ba ewo afe enkran so ye was Spintex 18 junction ehonso ubehu Dr. Ba ewo ho ena awia yedi nkomo ada ne da nyina ye kasa afanipadua yade ati umu a sebe wodi achinchina bre no eno ho asem ena ya ne ye pese wotie na wotie nie na wode wani eche Dr. Ba ho hyene nso se enya aduro bi a wobanum akoni padua num ana sebe ebetimi asa wo yade gise wunya yade kro ne ho aduro ansa na akosa yade no entina me ne wudi nkomo obi abamu abu ewa bibiduro ho edi enta wachina bre wanante abre wanunu no aguni yam ne nso ensa sa yade ne ema no ma me ya hyene nso tie ye yesi ye ka haba ye ka bibiduro dia ne ye kama Dr. Ba ye kasama no ono enete ahaban de to obi a ne namu kase ana dompe abuo nanso etimi to adompe ne makase ne enyankwa enti abere bia dia ye dia gi abodi nipa bebre nim yen eye wudompe no kase enti wo bete ba dompe ba kase ba sasabro ba michepe ba madonku ba misisi yade ade fo dompe ne kase hu bia yade de ba anankwanhia de aba no enipa ba ko pe ana sesia no ye gini di gini tum eye Dr. Ba fiso wunya sa akwanya na bepie yaso ye ho a asewa mekan echese wani kura beje ho kekeda ne da nyina no obobompa ya ma Dr. Ba se nyankopon ma ne nyinkyire no ntena sese de be ya obewe nipa bebra ye yade dompe ne kase mu yade enti no ma ekoso nipa dua wu dompe ne o kase mu edoso pa enti na me ne wo kase obi anyankwanhia ama ne namu kase ana dompe abu mesrew se wunya nkwanhia ama wu dompe ne ho ka emfa nkwane na baabia maame bi ba ya so ye ho maame na ode ne nan ne kone na baabi ba behwe maame pani a ne namu abu anke wo se nka no ohu Dr. Ba ekira kwa deba no wamfa ama na ode kone na baabi enne maame ne ba ye ne nan no achia de kase na hwira kwose nche no enya de keto a eyesa no awakofa demdie edi ama ho enu nti na abere bi e betena fidie yi so ema ye bo ho kan ma hunu se wupra ma udompe bu a eye Dr. Ba na ade beba enu ede me maame bi bai maame abese wo ko hospital koja ne kunu ena okopa hweye ana ni dompe emubuye omtam na no omde ne ba Dr. Ba ho enso ye bo a na ye de ahaba ne to so no ne mana akra di adanse se maame ye de ne ba no otim enso Dr. Ba aba ye twetwe ye de to so kakra no kra eni ade nche so kra no na maame no brabo obo nyina na wajai enti de ya ne ye ka che on se wupra na nyankwanhia ewo wudompe ho se wo nsem se wo wusirem se wo ho ba bia ye dompe na abuo no no ahu akwanya no kwan no na ade wani a kire Dr. Ba ho ne ahwew ama dompe na timi ato antem na dompe no so to antem so a enkofa dem die be mrew kwade ya ne se wo namu dompa na wo nsem kase bi webu na de kwakọ na baabi aboka na nso awieye no onsa ne dem die bebam ene obetime hu obi ne nsa ne da no ho kwa oye no hu hwe enyeyi obi die atwa 7 ene wo ntimi ntene no obi ne nsa obi ne 9 aye 39 40 ba kwa ba wa che ba ko esanse ne kase ne bu ya wanya obi onim kase sete ede to so makase gina yininti amenne ne na ba kwa wa che ba ko etidi ye ka ne se upra nko ade a na ye dompe dia sisi a ba bia wo se ni da so wo a wodi wani kire no eye ba hospital wo Kumase Atonsu Agbo me ne wo ka dompe ho asem da ne da nyina ne ye ka ni padua wo kotodwo ho asem da bia ye ka kotodwa ye ma me no mdine papa no mde bebre anya asutie ede aba Dr. Ba me ne fa hundi ayo mo dia enti se wotifie wo ma me bi obre ontimi nko afuom ontimi nko dwom aye ni kotodwo nko a na ye ha no obre wono no mmuro ontimenta hodo a wode asra ni kotodwo enso enko mesraw yade na abepie ni padua ukotodwem no se wa ma Dr. Ba fa haban na ebetu sa yade na se ama wa sa na abetuto nuro sa enko enti ne se wutie me na wo hwem ya mesraw se o ha ewo ukotodwe yo ya asoso abeso osre afa ama ohibon ni nyina no ayi a wuntimi nante a eno ne ye ka che o se enne a me ne wo kasa kire nyame ya adom a anopa for ni che Dr. Ba so ye ho ne mfa aban pam yade bia bewura kotodwenum ama ne wo nante enye ama kotodwe no
kasa etwi kasa ama ne ye wo ya wo ye on hwe enyi no wo de ba Dr. Bawa ye de aba besiesie ama yade bi awura okotodwoma me na waka dem no yankopa da ma won so atimi apia bonten ama won so atimi anante ama anije aye wo dia fi se nipa bebre di Dr. Bawa atrantwe ni nyina ye nipa bebre a kotodwe eye omo ya nanso omo wura ho omo kwa na kyese omo ya de no yaje ato ama omo so atimi ko enti obi a wo tie mi a wo hwe me se o ma me o papa bi unua bi ubusua ni bi yale yade wo kotodwemu a wo de ne ba Dr. Bawa ye behwe no ama saa yade no afirimu ama ono so atimi anante enne obi wabubu agufom eye ne chikase ntia ene ne amana bubu agufom enti ne wadane sabi bubu ani a wontimi nante enso nya saa na Nyankopon bo no mesra wo se ne wutie me o ma me bi wunua bi wabubu agufom esan yade bi e kan ne kase enti ne amana bubu agufom a mesra wo kasa ne hwene ne ye de eye Dr. Ba enti wo ba ya so ye ona ba ho Nyankopon da Roma obi obubu agufom a wontimi nante ne yetimi ma ne nante sore ema ni je ba fie enti obusu ni bi abubu agufom ebi aka na chikase no amenne ne spana kodo emu abiebie ebi atokura bededam nyina eno so de ba Dr. Ba ye de aba betoto so ama yade bi ena ama ni mu ako a ama ne faati a ana sabi ama na bubu aguo a wontimi nantene Dr. Babere no e di ahaban ama wasole afiri nantene wontimi nantenim ama ono so atimi ayede wo so ye afa obi a wanya stroke nso mra Dr. Baho o twe na ase wonsa da ho a de ohia ne se obefa ka na beba Dr. Baho awie na yade ni nyina beko ama wonso onipadua mu adwo sefom afa obi enne ni sisi ye ne yapa wo yare sisi yade pa wo ye ne ho hwe enye ye bra bonko ano obo mesraw say ye can Dr. Masema ye can sisi yade de yetenetewu adwuma bia ni wa obeya obeka che obi say misisi ye me ya obekere obabi obekere Dr. Bawo say ho ana osisi yade betimi akọ etimi ma me be papa me nua bia o yare sisi yade no onfa na ni nkire Dr. Ba aso ye ne hwe no afa yade aka ye nketenkete ma Dr. Ba ne hwe de eye nanupe na no ya hwe yade ni nyina wie te se obi a wanya kompo eno ba ebehwe amanakọ obi a osa eyamkuro na etete no oba entempana na oyem kro osa ne ko afa obi anya adwurum haw edambo pa eno so ba Dr. Bawa ye behwe amasa dambo no afiri so afa etwere yade eye fom yade eno so oba Dr. Bawa Nyankopon da Roma ye bemu aduru ebetimi amasa etwere yade ni nyina afiri so ama ho ato mesra so obehye ne so se Dr. Baya yaresabia abre bia opese oba Dr. Bawa na pe ba bi dan ye wo word wo ha egi nipa to ho aye ma nipa da ho ne ye hwe ne yade ma ne yade ko enti wo Dr. Ba number ye didi dwuma no na fe wanya daje pa na de wani a kire Dr. Ba ho na yade friend concretion ni paduan mu a wakon enko no na Dr. Ba de ahaban ni aduro akon amani nyina akọ amuasum adwo ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 0834 82 0244 083482 Dr. Bao Kumase Atonso Ago Aba Hospital nechi enkran ye was Pinterest 18 junction awia nkomodie nyina ye yade a ene ye baabi a obetimi de yade na ma nkomo no to atwa no eye ba so ma me nyankopon champa won hira won so mam se wa eye de na ase na ase kan so betwitwa beba cho entimi ya madwen se Mechi plantations na aboame ewo matetem se oba nti ukọ ekra se wo de bode bai na doso na obi su beche obi kan ho na mse bode we de doso minu mienu ne nkwala ne nko aneti nti na me de bi bachi plantain oba ba ko no wo de be ba cho wo be ma to ndo de ba ne fra wade na se ba cho ko wantimi antake oko February no nti me na me se ne bode de doso itimi de bi bachi plantain ana wo se emfaunsa nkame body ana msuyu mate iti anopa no mikoja me mani school ti mekwa me discan ma madam no na madam ne se onyansesa ana me se ne madam me kodwom ti me ba na mafa ho no me ho na me fa kofi school mo na me fa kofi ti me ba me nyansesa na me de abro ti me koye na me to body ani bi ana me to me kofi anwan so sister ba kwa me ye no ho budwa ti me ba na mbesensen body na me twitwae ntimi so ja semi dibis ayini siso ade na me ba chimni siso ehwa na obaye ana o se me ma won chibode no e wo me valenda mu ha na plywood no me boka ana me de abo ceiling nso so to na me se ade na wo ye senti se me mfa bode no
enkosi he for se maka se me ma wonche no me ma wonche se woche a metam kropoto ne ne ade nyina hwia togu anam se wotam bode ne hwia gu dia ene na wuni bode da osimedi nso anya mehwe anam si yo mate se wo de wo se wo ma menche no ha me peja na me di pia bonten ya bo apata bi wo ye kire ho ye soja pa wo na me de kotena ho semechi nti me chi plantain no me de me guso amechi nkasai uso wo akwadware akowura wodem me chi wie kowura dem me de mada me ne me mane da ho nti me da ho na bibia se me sori nto me pununim ana me tu me so me da me loke no nse na beba na dwobia enro anko ade me loke no wachi nti me da wa me te se ya bo pununim dendenden baako menfi ana osa bo mu biem no bo mi din se wa ana me se ade wati me se bie puno no ana me se me puno no de na wo hwe afiri me ho menya odai wati me se bie puno no mi hia bie puno no ana me se mie nti hwa akwansi okasa ya se ai oba na me kofa ne ba he no kura wo ana wantimi ama akura na ntena wa ya ama akura ne kwa isi akura na kwa ba asesa e wo ba bia wotie ne ma me no ma tena nyina no oba bie ni hono ma me ne tena wa ye mi sei ai wo ya me fra me yire no mu dada omuko nyina amoma ba betena fia ha aka wo ho na wa hwe se wo betima tena fia ha no msi ya ujimi a wodi wonamu mirika ene be fia ha no msi akọ papa ho nti kwa pa no okro be so e ba cho wa mo akuku eno so ben ba bia mo no pa cho de bi wo ahafo no nti kwansi me de okasa nyina no ye ho ni news aten kwa ne so nti ma edin na me de me wodem nti me hunza wakofa bo ene sekan abeto ekwana no wo se ana wo se an se me kasi me twitwa wo a me man se me busi ni na gum ewura da mu honom e me se we de na nye TV so esa na nra no ka wo reporto ni ya chi no ana na ya na jo ade be so be busi ni abetwitwa sekan ahomachitu wo ba wa obanya for 10 days ahomachitu ade be chi na ahomachi no nti oyo no se an se me kasi me busi ni na ewura da mu honom me busi ni na ewura honom na epunu we me de me nsa bom kra na epunu na bebu ama ye beka se nye nipa kra na ebu punu no egumu me so me ne nya kasa sa ekumkum ne ofa se kan ya yesa no onye bida ti wo yesa na ama me so me ne mienu nko ana ehye ho ye ho mie ya nipa metiatem se bi oye mbibi kra obi be ba bejeme ti wo kasa ya yesa wo se kan na abi je mu friend ma ye odi se kan no ekwa ha mi kwa afuom me se kan nya huti na me si na me kwa afuom ma anadu 2 asese kan se wo di kwa afuom sa anadu 2 no de se kan ne kwa ede wa afuom ana me de okasa ya na ma ye din ti ma na biem ne hu abome ana me owura dem metena kwana no me ka se mi ma umpia no ma me ma umpie metimi atena kwana no hanim se ama ade achi ama ne nkola na da ko mo dem ho nti oye ya me hwe ya kasa na ye din na se wakobie ne pono ewura ne dem ewa na me bie me pono no boko ana me nyane me mani nyina boko na me ma wo mu epieye na me sa to no de se haba wa ba ne de na pese edbo me ba cho de ntia me de ba ha ne se de se me ne ono nko an ne te ho no mo ese so ka oye meku metena ho no ma ahwe ana me nim die ebesi ene ko okuro mu kwa wo papa wai na ko ye case ana ko bo papa amane se nipa no so obekum where police case o because they ye be kan wa hai at the end of the day we are who sa ko fie ho se na obesan ko me bo say wa se me ni baby ya eti se no ye kan sei because obesan ko che ye beta me be polo le fama no akọ papa akọ mama ni mama me papa mo frɛ no beba be kan de wo ho yes ye mu awade wo bro abusu apani wo ho me ha me mu awade wanya no a bishop apempra de yakupe gold ene silver mfansha yensa yasum de ye kom ani nyina ya kama said ye ho besa ye febro nya we no a bishop
ka ho 0558 ku so ma nya adwuma dwaregya no feto mo particular enno nketo fagu te chema na se ne nya hoden wo ne efra etehye wa na stroke ana wo yefunu no na de be na ache wo eye mama faith kokoben he ya ehwa na yaso en crying so to mantie ku janshi 0244583859 Liberty Conference baso ye kodim paye sa mimi nda be na wo paye ne kwasem na ye wuroma he ya wadubu achi yakopa afre no onyame afre o transe Jubilee Park of food for thought addition nyina o see we wine any anointing oil and the kwase two ba fa de e ma me George escape from pon mo de nyum to nso e be jijijumade no aba oh glory hallelujah me pacho bebre eye mama's choice mama's choice ye ma ye yire no mu nsem nya dindindin biu de bi ye wo fufu mix eno de eno ne so abemudro enkwan abeno kama afakojo di bia che mikoto bia ma no na ye di bia ye na wa ye nyina bi ho ngo titi bia ni ho de 0254254202 me pa cho piwak 3p garlic mixture ayetwa ehwe a epai tini yakoko eno de mo bi mfa atokwa nyina no wachinchin o yenkope bi ne no ebebuo esisiwa esawuye na ema wo na gina yie papa 0248928824 as yanyano 2 hello nana majwe yati pa wo ni mom na asedede wo gina yie kakrama ye ne nana me pa cho adaro my friend me wo hinini me ya adwuma o Sompa TV so okuma se so ame wo hinini nana me ka se free kuma se so ame kuma se so ame ai so ame ane me pa cho wo yire se wa anopai usole wa hu no me se wo yire se wa anopai usole wa hu no mawe ko ta te se wa busuani me nya na busuani wa be ka kire se wo si wo betwitwa ne sekan anaju no mienu mon san frère bi mu mayi mon san frère no birthday so ha mo me antim frère ona mon san frère no me hyehyɛ mla mo bia me pacho we ya wotutu a odi na wo da minister IBJ na we hye no so nyame hira enso e de ma no happy birthday yenko ani Ophelia Ochre hello nana Messi waba ya hafiti anope one akola ketekete enkola bebre di na chi wose wusu betwitwa ne sekan anaju no mienu ai no tini ebusa no wose wusu betwitwa ne sekan yo nana mo metie o me ya ko sonfo wale se wale sabi wale wangre ni wale ne papa esem amaye ne waje nyina na mti na me wo Abraham wo ye no ne hu hospital be ni bi ya mu musa no me da mtia ne nyina me musa da kapreta ne o yira nya na me tifie kama na no ye da bone e da bone e ti ana bone na me yiri kra me fe me mani susa wo mu ko school ti ko ya na me yiri ska 1 million e ma ta woni no nko ko ya no ma kina nim sa wo ma abo be se ten no ma ko na madam fem se na se wa e wo hin fa na ko yin ya diga ni o ti so so mi ni free free be se mi tete wo ma ti dabi wo ma wo ti dabi ana me ni ko hin fa ana me de me yi mani na me ka de madam so o ni sika na wo ko na fa to dia ni bi fa na dai afendi na wo ba ho ba be tiaka ana ti yo ana ko ba ho ana wo ko tiaka no na me ka dani ni yemu be 3 days me ready to me so ko check advantages am to be the advantages dia ko ba wo fofo dia aya kola nya for 3 days dia be da ko check plantain maka chinchira so ba che ana mtito apa kwa mo dia balira eniane samana mo takama aba be kupia
na perspectives no wodi yɛ ya bɛ me aka so bɛkɛ tan no ukwana na me menya bi di no ko da yi kuro no ba to ko ma ka ta ko fi a ti ma bi e ko no na me ko fun ta se wa bi me na me ni ko mo me friend na wa fi na me se you ya se wo ye o papa de banim wo ye wo ni se ko no bi anya ma menya bi ti no de hot menya bi anya ni se say me no ka say company for ma gi na me ha si me no ka say ni ko ni na fi ko mo ba for me no mo video ni ma ni na ja ko na ba wo so e mo video na bari ni na ja ko ne o la o se so ja so ni ku wa ni ma ko ka plantation so ama ma fo ka ya ma ko take tu ana ko ka ma me e ja is na ko ba so e ka fi na ka so na ka tia o ti o ti te ya o ti abe ku me ni ma ti ma a ho ni na ba ko mo ko ba ni fo aba me sam o video ni na ma me ka fo number we so no mo ja sande nana hello nana mpacha udi ite no ba wa ba no wo be fia na wo kwa ne papa ho na me busa wi na me da busa ba so abenti na kola na dia sama ba radio so mo ti me afre me amusa mo di to wi na mo ba be fre me menye dia afre wa ye busa wi menye no betina ye nye o yanka sa de o kan ye no kore susha fa ya muya enti ne afra wi obi ani di watem obi antwa opoa na obi aba tan ya odi ayate oba tan ya kola tuari nufa no se watching krante so obetwitwa no eti ka we ne ye ni agura na ye mpam no wa fa kwajo me de tam no kura so asemu ta so ta ibidu minisa so oye wangereni wangera kasa na we kachire no eja nkomo eni enframem me free grace gift na meba so me free grace gift na meba na ye beka ayadesa ho asem na yade ni bi wo ho a na enye diabetes na enye kuku na enye stroke na enye yi we yade a eso aba bai yade kase pa anhwa wunya no aduro kasa kire nyeni nyina na yedi adrosa wei ohia kasa kire ene ntotue ne siesie na dia asomdua ba ne nyina grace gift yeye eka ho enkankan se wo bema na waba grace gift odo yade aba no ebia yade a wode ba ye ne mfame masem ho uwie kura a wo ye bema ne de ese busa se na wo me masem so tesen esan se wo ye bema na se wo fie na adwuma sei adwuma nka onko omma na se wo me masem nso abodabiri dwa hey wan hwa da bia obedi abuada na enso so se ubo homode mpem emma oba ho sisi ne ho so ka se wama mani age a odo panfa konpamponto ho da obedidi ehia ne se oba no nso so eye bibi kakra obedi da bia entina grace gift stroke na ode baaye diabetes na ode baaye osa yemukro ni hwan bia ode bebe bia yebomos ye ntoso a ye de ka ho eye memeduru ende wo ne hwan banforso ye de be ka ho se fakosisi fie mani jemra fie saa nso no ba nso ba aba ba yi otuwe na adwuma no wo ba na emfa ho ne yade a ode baaye no okwa anesefo no ebusa wo na wanya ayade sai ya wo kwei o ma asemu tese ho de ma nkomo na omo no wadi ma nkomo ni akasa kirew ahosiesie eni ni ma bia wo bewa empa so nkomo ebeso na ye de aka wa kire firibonto eno de eye bonus enti ene ya ba hai na wotwe ayesie mu kuretwa mu ne wei a ye bewie ene ya wei program a aba hopa ho asem ne ye beka diabetes ntimide no mesene betudwa ma kire akwan maame nurse wa ha obeka diabetes ho asem kakra kirew owia me de kuma bi atoa so na fe e de atu apo diabetes ya ade a so wan hwe ne yi a ebetwetwe ade bebre de abrewo wani befra ukoti bewu kire se ono waba no onhwe so eni ne dwumo no ofrefre ya de hodo esa de beka ho
enti emfa ni agro kra ye wo hwim sukun kwantanan no so aban na eye kwan no na sambo bo na bu en no nkyerɛ sɛ ye firi ho ha na ye wo hwim sukuu Johnson asuofia kwan yi so a genomes na bra ya de bi eda so bia hwɛ no anka sɛ ya anka ho ya de enti ebere no si madu pani eto yo enti meka ya de dodu e wo wiase enti meka ho asɛm nanso ya de bia asopite no ya de asi hɔ no de sɛ wo ba edunsi fio nsia no kan yitini pen ho a ya de bi eda so bia no obedwane enye Grace Gift ya men kam ye deaf akamawu solo 54 tele 0543 tele 2 32 salo 00 tele salo 30 salo 54 tele 0543 tele 2 32 salo 00 tele salo 30 ana salo 244 0244 126 126 tele 123 salo 244 0244 126 tele 123 diabetes Pacho Grace Gift Herbal Clinic Pacho Oba yesa yare bia yare a atena oswache yare a wani da swasa yare a odi achi hospitals nyina anko no Grace Gift Herbal Clinic se bra na sa yare ne yenhwe ne ntu asema na ene ye behwe bibi kakra bi afa diabetes ho if say ye hu se diabetes no dia na edi nkofonya maame mpanimfo ya maame mpanimfo ya baba mpanimfo ene young girls kra na o mu check yo mu dan kuma fi aduasa kwada kituma kitu akurati minya bi se ebada bia osonya diabetes na ye ka se diabetes a ye health condition bia se oba ana onipa bia se ukoma with sugar no entimi control the amount of sugar mojanim anase unipadua no entimi control the amount of sugar nipadua anase emojanim esansa ya ye nipada ne da nyina no aya ne edinuane a sugar anase esichie den ewom especially carbohydrate foods no sugar anase glucose den ewom anase ebiem no se o pancreas no entimi produce enough insulin emma nipadua no emfa nye na djuma eso anya diabetes obibebu sasa insulin kra no eyeden insulin no eye hormones bia yede hohuru sugar no efi mojanim ede mankwamo ane dane no ya ahoden ede ye adwuma ma nipadua no na dane den nyina yakasa diabetes na ba etwetwe yare bebre e de ba ensunsu e bebre eden eda ho na diabetes no nya one ebetimi affect wani na ebeye bisi basa ase uhunade wase uhunade bisa no blur vision uhunade ni ye esanse sugar no edidi umojanim ye nti amana affect wani ebiemu nso no loss of weight osubetimi ate especially obi abehu se diabetes din nyapa obi ohwan ma no oso na ne modu pa ba obehu no na ne so ate but ohun ade kro but okọ check ni sugar na no se ni sugar ne wosoro enu nti na da ne da nyina ase all phone no diabetes symptoms ni bia obi wo ho nso a onya pressure any diabetes eyenuafo no monam eyenuafo it is onya pressure possibility say obenya diabetes no eye high obi wo nso a na ade a eye nwanwa anase eye hu ana obeso diabetes mo pan eye say ekura tu efa bibi slow healing of wounds se ekuro tu a eya anani kum no edin diabetes enwu sugar no edidi umojanima ama red blood cells no ewu eba ne sa na se bibi ketewa bi twa na adane kuro kese enu nti na ye ka che se wo fie no wanya sa diabetes bia entina se Fabra Grace Gift Herbal Clinic na ehwo ne ebetimi atreat ama wo kuro no ewu na o diabetes no ya manage no na etimi aba from ama no kure turo do de atie ne se ekuda bi atu na obi o ha topa ye ko wi ase dross to kro de wadidi na bi o totopa ye otugum entimi su da prasata so enwu ye betimi atwa wona so wan fa ma Grace Gift na ye nyi diabetes na mfiri ho a ekuo no wo na betwa senkro nti brada de aka bi enfa nka ho we dia me so de na
medru se chere se senkro simple obi busa kote kase edo mesrawo ye de bia ba we ye foforo kra ye de no fotene ifu ni ye hwe ni ade ne ye wo de bo ho para ebe ye tse e ko madi fo me ma na ye hwe o makawa na mo de mu nyamere o mu di asi kire dodo enti monye no mesero mra selo 54 tele 0543 tele 2 32 selo 00 tele selo 30 selo 54 tele 0543 tele 2 32 selo 00 tele selo 30 Ghana for the enu susan so mali for ma no be dia no mate ake so aka krope selo 244 0244 126 123 123 selo 244 0244 126 123 ohenene no fade o hia 20 minutes na 10 de ensom birthday no me fam team free home birthday baby edu ye no Ophelia Ochiri why na we shi no di yo osre onyame hira kwatenten so de ma no yenko yeboa Steven no eni yeboa prince o me yentafo Pedro Amadina Cruzu and I wish you woman and now Mudima would day sren quatenten edemamo gifty or kaswa lender Sompa marketing and I wish no so nyamishra edemano we am loco or ye nurse ni osuga kope ufrachimo da ane adame maami wuye di one ne papa ene me maami na wotwe dako anti oyeminu aketo akra ena wodi na wodai yeso onyame hira enso edeman woloko onyame hira opi we ya Dr. Amos Stando 21st clinic en Kransa eduma phone systematic ni obi ase omo be show happy birthday onyame hira okay ebusuan for some patch de yenko ne yenyina yemfe hunyim ne yemoa enyanka bedidi o ntoma o pawa emu adanse de ebotwo adwane bia fa bla ba na nyame hira osika 0598 559802 0598 9559 802 Taiwan Media and as a blessed for Stampacho EP original brand ka ho a t-shirt papa yellow red plain Anna design white boxer shorts collar vest memu singlet papa and a panties ya Posa travel and tour building ubenya bi atso keo adeshiman yene Block C, Yanikate Dubai Gate phone, again 0243 510 138 Dawood. Dr. Dawood, Wabin, when you day, was in fact Jimmy near Gamansi Ho. Nemo Yadia, Yafanko, and the 360 dear. Now, ointment, now, Oko, and Dr. Dawood 0241 244 012. Midima for say when you are about time, so call. Odi for column se ko o se me petam no fa tam to ya de ne so no nsa enfiri wo ma ye wo bia kwa gogo 0244774282 grow fine no madrei na ye Ghana koko ne ye ye pa choko ya de bia da so ye koko a ya de untimi na wa uni pe twetwon brayo mu ha Ghana koko ne me nyina nko ye ma doctor so mo ja so ye grow fine digital center 0244 532 good morning herbal mixture ayedro tonelom immune booster nesi sinipedua no de bia we adwuma no wabre koko poma auto pressure nti na nte kakra bia wabre ubenya bi otina tete good morning 0246594117 we eye Boris B aya winampa ye bedi bronya entiska akoko kokama dia den dia mere kopebi ka ho Boris B kwa for engagement ba market be 04445445 sewa se ye kwa akofre nana na de wo ho no yabusa no na fe ye hu de be ye why first menum fa call 0554931931 0548931931
na yenko yenim na ensem no edos 0551931931 na yenhwedi ebesi na accept wonu mebusaw akola wonya 40 days didn't na ade ko che plantain chips me ba cho plantain efie ho ana me enye ba maame yenkaro akola nya 40 days Mr. Jampo mo tete won na time no me chenso me nyama adwen se me so ade akwa akoto there be 40 days die Difu akola wonya 40 days. E kon be rede no. Komodi no. What if your papa no mo aduane ni? Oh. Na body ku fie no wasa. Waso ma na ko homa. Obo na ko Mr. Jampo. 1 minute pacho. So mami akode yasmo ya fense work. Mi de emu obo na ko homa, omo na ko homa 40 days di akwa ni sha. Aduane wo fie. Ade chama pa bi ankra no ko sko omo mo 50 cities. And now easy. And now one so queer ya na wo ye. And now so new na what time one be pem samre we say. Wo be ye adwuma enya plantation say ya enkran ketenkete we say omo anwam. Eh, what you say adwuma de wo ye. Na wo kwan ya wo ni wo kunu ntiase enya adwuma no. Wo ko che plantation na enya ye. E so di buo ema no. Na mo trans na mo kana ntiase enya adwuma. Top soft mami obeba enti. Na mom no won sina dwuri say aware ya no why ne ho ade won ka se wo ku no according to man asma ya wo ka no oso na akola no ho chi a o ma ne nye bibi na beboa wo no anana na wo ye bibi na mom ne nye plantation akola ni so akola wo nya 40 days na bra wo kurokura se nwi obi aye operation di problem e malady medasi malady ye tie papa na sem na papa no wanyini bebresini akoda yi ene se nyobi ne ka so nkwa wade me tiase na malady wodawruma ababa wo ya dintre wo ko for so 40 days kokko ya adwuma abegane wo maame wo mo akohoma me ba cho obo makohoma difu kase so aju ani so min ka so na kohoma malady adwuma ndo be bo makola no min ka so na kohoma na malady wonna wo makoma kunum Satan woni ne go fa so abana nya adwuma ababa wo tifie no ho yira no ne ho yira na kwala ho nya fotade o ka sem bi o fa ne kwa chia oba sabi oba wo duru se eduru se de pieto pa aka ba ko a ebe ye din so be na tabla bom na yi ba o makola ne ho nchen kakra what ne ma wo 5 awie makola ne ho nchen na ye nkasa nchen na so obeku no ne hawo e ye na sem ye ni ho agire papa ne ba okay yo e ma ye wo sa plan no de bia ba ma bekuyen ye nyi papa ni ti se kan no wo se aye de batie hia no se de ya kan oni se wanie na ye hu de wo kan no kore na se wo mpadwuma ma ne nya afa no kom na busuafo tetetia wawi malady mon fancy obi abaso sing hello 0551931931 Bia my so enko nyesa na de brade fu be kom 2 1 hello good afternoon let me show you up but me touch of the lesson atamba aya atubo you no just say for that no why ade be no you say asamba aya atubo 1 hello bodon fadon jesu hello pacho udin yentie o udin de san yentie o pacho me din de say that you say that yentie o hello ma madam say that kasa yete wonka Yami shira why? Yeda wase yenso yedom pa why nyame shira mo. Hello. Bra udi ni baby akase free. Hello udi baby akase free. Ya family first akase free asintusu. Yentio. When you patrol, not be program, but the president didn't fight in us in Mama Fala. Who okay, Siana? That's what they be. Now, Kausu only be bedding Nkomo.
bra presbytery ene ne baka bom abuafo abu obi afaso agini sika 1.2 billion e akire na yebekwa akọwie o chairperson office Asante regional chairperson ye nyina yebekọ na office ho me wo somunum me nkasa no nti wo mu bi na obu obi fa so abefa ho adi na ya kire me boku appointment yebekọ chairperson ho ni abrante no na papa no waba no wabekire enkra ta ye de ensa hyehyɛ ase a ɛsɛ sɛ otua bɔ ani sika ma na wabu aguso wantua nyina ye ba kɔ wi o chairperson office ho asane de hu mu ayɛ na ba mitro nyame ye de asi